Salamat sitamu Aiman sidu pakaboro madinki sitamu marampak lante pak nandungan toraya lante allo Senin tanggal 25 bulan Misa tahun 2020 Misa. Pai komita pasakka kada napung matua lam ni pak pudian patang pulon nanan ayat Misa selam 12 daulan na pak nandungan ia mo pentilindungan dolo demai palaku patunduan tamas sembayang kipudi siya kipangke kumiwang be pong matua lang surga uang oto na bintu katuangki ures sumanga indiallo maaru ni kamasian kan mini umpatutut ni katuangki dolo dia melaki angkaran bintu pasangan kilan allo yate o uang laki parandangan di Diona kadambi pasakikan untarimay te kada peada ni opuang katonganan ni anna denopa kiang karan ni kipugau kanilang katuan ni kamasiangkan aki tontong mendadi toma turu-turu diolo malabi ini mak kada-kada mo kumipuang lako kaleki balan nasakkan sadiakan laun perangi kadami padi pagarre ikasalangki tarimakan turampo mas sambayang lan puang kipong Yesu to nakatuan kasalamaran. Amin. Pak pudian patang pulon nanan ayat Misa salaku ayat 12. Puang matua Misa tambah kuku matoto. Ia tu puang matua ia mo pentilindunganki sioto na kamatotorangki. Misa pak tunduan tongan lan kapusakan. Ia moto anatai angkila mataku moi anna tilele telino. Sia moi anna latiberu tumintu buntu rokko atena tasi. Moi anna mongo sia tipula ada tuwenda. Sia moi anna mintu buntu tiseno na bogua tipula adakna. Apa puang na mintu mak dan maritik urondong kani. Ia tu kabenomban na Yakub ia mo kipo tambakuku matotong. Dan Misa salu yaitu salos sokona umpo paiman kotana buang matuan inan mandu maindan naisungi patodoranna tongkon lantang tangana tupuang matua tae nalati gega len tutondok iya tu ia ketibang kami masian lana tundui puang matua maruk kami tumintu bangsa sia tigega tu bintu parenta sumaraba mi tu puang anna bonno tulino puang na mintu mak dan mariti urondo kami sia tu kapenombana Yakub iamo kipo tambah kuku matoto may makomi untiro itu penggauran na puang tumpa butu kasanggangan landino na pasoro ambun tu tananan rak landa lako randan na langit na rebong-rebong tutinaran sia napolo tudoke sia natunu api tumintu kareta rapa komi sia isan ni kumo aku mo tupuang matua aku mo tu malabi diolumintu bangsa sia malabi landino puang na mintu mak dan maritik urondong kani saya tu kapenomban na Yakub ia mo kipo tambah kuku matoto. Amin. Ia mo pentilindunganmu, dialah perlindunganmu. Kombongan salok na puang matua, ia kidirangi tu ulelian na to may sang siluranta tu narampoi bala susinawi saba, lino siya senga-senga na, lendu malona ara atau rangi. Buddha tu untuna i tumba maparina ton namale umpalayan kalena lako inan senga. Puranasang nasabu na puranasang sabu tumay apa nampui tanga di pokada ni tumay kata aden to napakaboro. Ta ebang siya naupu tu sarro annabu utua mo tu saki me patiramban tu titale lan ato sangatu lan lili inalino. Ia mo tu corona. Mintu tau tang rapa siya tang mata na belang na oton niki kamatakuran.
Manasa kumo inang tanga di kapang teme rupa-rupa aagan dadilan katuanta. Apalante agan ia te anna pati rongki karena puang tuinan pentilindungan. Ia tu puang matua yamo pentilindunganki. Siao to na kama totorangki. Misa pak tunduan tongan lang kapusaka. Ia moto anatai angki lamataku moi anati lele telino. Sia moi analati beru tumintu buntu rokko atena tasi. Misa kasabian dio mai to usurai. Tepa pudian tu diuna apa dadi lakora punna tonna atu lendu. Kumayatu rapunna ia motu batina kora tona poparea pomatua. Apa pabali-bali unne pomatua anna menganga tu padang anam pello itu tahu ya to. Diona mote kara-kara ia te anna kana sai te to maapudi tumba tu kamatan deana puang siapa akaborona. Anna pati leak ki puang tu kama parisan unno tonni ulen dui kadi pagarisanna kasalanna. Komongan salok na puang inang latae torena tua agandani. Sia tae anna di kapang lempiran sia umbal anak tua dadi tua agan ieto. Apa kita tomak patongan tae antala kaaturan uling kai te katuan. Bialana den tu puang matua tape numbai. Ia mau digente puang na mintu mak dan mariti. Laun tuai kakuasan ladau suruga lalantini. Ia mau bunturan nunta sia sarean matoto. Ladinai tontong mentilindung siya mo otona katilendokan. Amin. Tamasambayan. Kurre-kurre sumangak na ki pakendek mati olongi opuang matua lang suruga. Jona tekada kaborokmi umpakilalakan siyong pamatotokan. Umpaling kete memintu katuangki inang latontong kan puang lau pasare tujuan katuangki colo. Taya angkila kaaturan nuling kay te katuan mereka napa rupa-rupa agan kita mui. Apa tontong kan puang matua la uranuan sia kamu tu kini umpasare temintu lingka katuangki. Kamu mau puang tu tontong la untunduikan siala umpama totokan la ulendokan kan dia memintu na akan o ambek pematualan suruga lan ulingkai te katuangki beng karangangki siapa sanangki lan allo ya te pasake panundukan buang bengkan kakinan sia kamatotoran kamalaga lagaran kiang karambeloi na pamalami sangat di pasitoyangan kan jumi balang kasanggangan pasake mintu rapung kilan allo ya te anak-anak lalu ke pasikolan pasake mintu kombongan ni pamatoto isolan asangi popuang lalu kamasakian pamaleke lalu arupa-rupa agan pergumulan pamatoto lalu kamasusan pakatanay lalu agan-agan katuan na opuang lalu kamatuan tontong komin pasake siapa matoto siya temitome tu ungkur resumanga kerangan na umuruna untarima pasakemi kiallo dan nopa misundun ni kaparanduan na lingka katuangki tontong kipalingka situru lalang pak koreang pasake tomak parentaki dan nopa napatutun mele tepe kaparentan ki pemanaman ni lalu tondok ki pemanaman ni yate kami mintu to Buddha ditontong pasikambelakan jomay te bala kasanggangan pasikambelakan jomay te saki corona dan nopa na tontong kan opong malaga-laga umpataru temi katuan mika masiankan rondo omokan opong matua ditarima kan turampo masambayan lan puangki pong Yesu to na katuan oto na kasalamaran amin rampon dito to kami nombanta. Salamat lako kita solanasang puang umpas sakiki.